نازن تنج بعدين چی گفتن باردارو امروز روزی دوشنبه ساعت 5 ساعت شده мода чихеле ки мебинем ва гуфтум торговая сессиятон запис кунам чихеле ки мебинем нову сделка ягон сделка кардагинестам ва саар яъне бисанҷи рынок чихел кор мекунам баланси мада 3284 пас раца мекунем ягон суб кор кунем ва вивод кунем вивода дар телеграм канал мекунам метавонем битроен тамошо кунед ва мо сар мекунем сделкаи худмона яъне нигоҳ куненда ай 13000 ма чанд процент мемонам дидем 0,75 даже 1% несте бароям навса контрол карда кор кунед так что мо медроем валютаи чфчпи отс дар иҷа ма чира дидестам яъне откат аинами калидори сопротивление оё и максимальное сопротивление или локальный чихеле ки мебинем локальный сопротивление барои ҳамин максимум мо дар иҷае ва иҷа разворот шудаги последний раз ценаи мо инами калидора яъне обновит кардагиай ҳозира сарх мекунам ва дар ҳозир ҳамин ситуация чӣ гап шудистай яъне свеча боло поён рафтиста лекин дар иҷа ман якта минут поён мегирам агар ки вақти ман нараса ҳеҷ гап не мақсад дагонда медорам ай болотар лекин инам иҷа чихеле ки мебинем накопление рафтиста и бояд поён право по-любому барои ҳамон чикор мекунем мебинем ва первый очередь восходящий тренд дорем мо ва во вторых очередь 1 минут гирифтагим 32 секунд яъне свеча дар ҷои бучава сделкаи мо дар ҳамҷо буд мешавад агар ки ин свеча инаи калидор биёя бидроя значит бо ма 1 минутига поён метавонам боло не барои ҳамон ждат мекунем чӣ гап шуда наша 16 секунд 15 секунди свеча чихеле ки мебинем свеча пастараца кардиста ки инаи зонара яъне обновит кунад барои ҳамон ман чӣ кор мекунам получается ман иққа мондум правильно разница якати нагзашт ира 200 мекунем ва моменташ ждат мекунам 200 кардам 1 дақиқа поён метавонам тамом ждат мекунем уже и перекритияи зонаи май то и ҳолата чихеле ки мебинем по тренду рафтагиам боло поён боло поён боло поён боло поён яъне дар ин ситуатсияда ҳамин калидорай лекин ми объем шудиста ман боварӣ дорам ки ин чиз абсолютно бояд тен шава ба кадом хотир ки предпоследний чизош тен шудагиа агар тенам нашава пробои максимум кунад получается 3 дагонда метроем дар инҷа 3 дагонда 2 дагонда неву 3 дагонда 3 дагонда мешавад 2 дақиқа поён тамом анака ждатш мекунам уже ай ҷои стабилна уверена модро омадам инаи свечаи 5 минутаро мебинем тен додагия ва ишам вероятносташ бисёртара ки тен метавад сделкае ки мо кардем 1 минута дар 1 минутига поён гирифтем ира метавонад разницаи 14 пунктати нагзашта тамом ва инаиш гарантияш кати мегзарад гарантияш кати так что мебинем 22 пункт охар разница не ва иш 17 плюс нишон додестай яъне инаи сделкаи мо получается гарантированӣ мегзарад агар ки ман 1 дақиқа намегирифтамо сразу изначально 3 дақиқа мемондум получается плюс мона давно гирифтагӣ будем барои ҳамон пасараца кунед кадом тарафи анализ мекунед ҳамон тараф направлениятонро ҳуй кунед дидила седила нашен дар ютуб канали ман ҳам минус меброя ҳам плюс без разница ман ягон чиро ягон кас скриват намекунам истинара ҳамеша нишонтон медам хай и парамон рафтам гирам мо ягон пара дига медроем допустим аудекадо тест метроем дар чӣ гап шудиста дар иҷа максимум нестаю яъне локальный максимум шо обновит кардагия лекин бо дар иҷарам ҳамон ситуатсияро нигоҳ дорем мо тен яъне слабост ҳамон направление ин метавонад пробой карда биёя инаи иҷа калидора обновит кунаву лекин чихеле ки мебинем постоянӣ тенаш инаи телара покриват кардагия постоянный минимуми мо дар ҳамин зона будагия ва оз сделкамо аввал нигоҳ кунем 16 секунд мондай хай гузашт бо мекунтон иҷа баланс зиёд мешавад если чо гузара
Дар ин ситуатсия ман чӣ кор мекунам? Дар ин ситуатсия ман ягон кор намекунам. Ман шаб видеозапис карда бидуни шумода ин ҳамун чизакош монда, инструментош. Ана узделкомон гузашти хеле ки мебинем ва дар ҷои не 5 минута реально объем дод, леки 2 дақиқа поён метроем дар ҷара. Во-первых, очередь тренд восходящий. В данной ситуации направление восходящий тренд рафтистай хеле ки мо мебинем. Ва барои чӣ именно поён боло не? Барои ки мақсади гап ҳар як калидора гуфтестам ку ма даже если агар перекрытияш кардиам бодром, бояд ҳамин чиз поён брава. Может быть время мана мераса, лекин ин поён рафтанаш мумкин аст. Ва дар ҷада свечаи нестандартни шуд, яъне доҷи. Барои ҳамун направленияш алишка свеча. Свечаи доҷи маънош чие ки 2 қувва баробар мешавад ва цена куҷо рафтанаш номаълум. Метавонад ҳам поён буфурад, ҳам боло. Баъди ҳамин свечаи доҷи бояд мо подтверждающий свечааш дат кунем, баъд сделка кунем. Инҷа ошибкаи худро ман ясне медонам. Ман 5 минутаро нигоҳ карда сделка кардам, 1 минута свечаро нафаҳмадам. Барои ҳамон пас таратса кунед ки объёмҳои ҳар як свечаро нигоҳ кунед. Шояд инами вақти шумо намегзарад, барангеҳи унаву соф шағолаку бориҳо тез мекунанд, мегардонанд вақте ки вақт намерасад. Ҳозир бо пас таратса мекунем, баъди инами сделка ман реальни пара мегӯям ку ҳамунҷо мерам сделка мекунам ва мебинем хитон результат чӣ. Дар ҷа 40 секунди ин мондагист, 34 секунди ин. Оё ин обратни ҳамин точкаро ретест карда омада метавонад ё не? Маълум мешавад 26 секунд пас. Натавонад ҳеҷ гап не. Мо чӣ кор мекунем? Чӣ хеле ки гуфтам, реальни пара 18 пошо. 18% бемаъне. Ҳай мерем. Качепевай. Аҳо. Даҷа. Пробития несидаги 4 дақиқа боло метром дубор. Ва ина инҷа мебинем аями калидор фақат тен додагиай тамом. Яъне дай калидорро метавонем ки як перекритие дига да бутроед. Лекин чӣ хеле мебинем разворот свеча. Тенш фуромадагиай, хидаш фуромадагиай, телаш тенштагиай. Барои ман 4 дақиқа боло омадам. Ва инаи реальни пара мегӯям ку ҳаваяй. Если чӯ. Сари рӯз ҳеҷ кан нестояд айдарон беғарзи ма ба фикрам. Получается чико кардем? Якум дим нагзашт, сеюмон гузашт, чорум сделкамон нагзашт. Ҳозир 18 мо минус даем ба фикри ма. Плюси 68 нишон додистай. Мо плюс даем. Правильно. Ёки минус даем. Непонятно, бародаро. Пакет option непредсказуемый гуфти гапо. Ҳозир намегзарад 100% плюс мо намегирем. Ва штат мекунем мо. Чӣ гапиш наша. Ичинда ина би тени холи рафтагиай. Валютара нав сар додагиам барои ҳамин хеле. 1 минутада ку просто так нигоҳ кунем чӣ гапиштаги. 1 минутада ҳамун ситуатсия ҳолата мо мебинем. Фоиз сделкаи ман разницаи 1 пунктияй. Штат мекунем 2 дақиқага. Агар камтарига поён фуроям, ман и так боварӣ дорам ин мегзараву. Шуморо просто як чизгиро мехоҳам нишон батам. 5 секундада чӣ хел позитсияи худмона биёвем сделка кунем. Ба шарте агар биёяда ҷои дар кори ма. Барои ҳамин ҳама вақт ба тренду кор мекунем. Например, да 5 секунда чӣ гапш нестай? Нисходящий тренд нестай, правильно? Перебои линия шуд инами калидор яъне. Чӣ хеле ки мебинем пробитияи ҳами калидор шуд. Ва получается ин инҷада поддержкаи мо. Ҳозир ҳамин линияро анакама шумода 1 минута 5 секунда кашидам, 1 минутада нишон метам. Диден 1 минутада чӣ хел кашид линияро. Так что ҳама як чизай.
ягон хел дигар нест. Главный фактор правильный анализ кардан во время ромадан, яъне свичада ва постараться кардан дар кое ки дидила шидан дар кор нест даидрон. Например, в основном новичокҳо чӣ кор мекунанд? Дидила мешаванд, аз арда мераванд. Например, як боло мегиранд, диданд ки свеча поён фуромад, мегӯянд далчи поён мерава. Бо ҳамон направление ки боло гирифтаган поён мегиранд. Оқибат чӣ меша? Наистина навусна. Так что хеле тематикаи шайтониро гӯш накунед. Боло поён бигӣ мегзарад ё ки ничия мебурӣ, хеле гапи чап даидра нестай вообще. Мезанам пробои поён мекунам. Пробои поён мекунам, мезанам байни ду сделкаи туда буд меша. Ба чӣ кор мекунӣ? Тен меша, просто обычный тен. Например, ай ин эҷа сделкат омадагӣ, ай ин эҷа сделкат омадагӣ. Инами свеча инам хеле мешава. Ишам месӯза, ишам месӯза. Чӣ кор мекунӣ ба? Як секунди иша месӯзона, як секунди иша месӯзона. Так что хеле беспроигрышный вариант айдра нестаёст, бо ма шумода нишон медам. Так что рафтем. Як минута свеча хай мо плюсмона гирифтем. Правильно? Чӣ хеле ки дидем? Шумо худтон ва дар ҳамин ситуатсия не якта боло мегирам. Блин, бояд кам мефуромадам. Ошибка кардам. Дадар қадр омадам. Хай биёин иша $1 мемонем. Примерно мо ҳами хата кашидат мекунем. Ду дақиқа болодир омадам ва ҳами хат биёяд 2 дақиқа пайдаи поён бояд бидрома. Как я понимаю. Агар ҳар ду фикрам хали сделка кунам, получается сум кам мешаву зиёд не. Мо ина 2 дақиқа бо поён медроем, успеҳ накардем. Короче, айҷа болодир омадем. Айҷаш поён. ҳозир агар ки нигоҳ кунед, ҳозир агар ман 444 просто фикр кунед, иҷа 76% дестен 76%. Яъне ма чтобы сделкама покривать кунам, фаҳмидем, вақти 444 шудам, получается ма бояд поён да 444 гирам, боло да и қадари дига ай ида зиёдтар бигирам. Яъне чтобы чӣ кор кунам? Чтобы ина сделкам агар нагзара, значит иш бояд покривать кунам. И хеле не ки ман минус добрам. Чӣ хеле ки мебинем, ина сделкаи мо короче 444 мондаги ман поён пробои шуд ва даиҷа дагон 2 дақиқа боло медроем сраза. Барои чӣ дагон боло? Ина линияро диден? Фақат разворот шудагӣ. Ва 444 мо нагзашт. Агар ки мо да иҷа логично фикр кунем, 444 дига ай боло мемондем, мо чанд процент потират мекардем? Худтон просто фикр кунед. 444 плюс 444 мешава 800. ҳозир ман шумода мегӯям. 400 ин меша 800, 44 400 888. Получается 444 мо айҷа медромадем, 444 айҷа медромадем, мо да ҳами пара потират мекардем около $102. Хит кардӣ логикаро? Так что отличная логика. Всё, проехали, короче. Барои чӣ ина ҳозир бо шумо мегӯям, ака Умар чӣ байнаи якам гид нагзашт? Может быть савол бутен худтонда. Якам гид нагзашт бо ака Умар тарафи болодир омад. Барое ки ман на 180% боварӣ дорам, яъне ки инами чиз ай ҳами калидор разворот мекунам. Максимум ман як перекритие дига да медорам ба шарте пробои тени шава ва оли ман 5 минута свечаро дидагӣ нестам. Вообще чӣ гапш десай? Ира яъне 30 секундаш мондагӣ ва ҳамин чизи 5 минутаро ман вообще аҳамият надодам.
Я минута да отвлекаться кадем хидмона. Важдат мекнем 20 секунды последний, да, агар тен батай неҷа биёя. Значит, чико мекунам? Сделкои мо ба плюс мерашава. Агар ки наёя, яъне ман чико мекунам? Ҳамин валюта, ҳамин парада просто так ждатш мекунам. Дагони бемаъне медорам ки фоидамо мегирам. Я бор поён биё. Я бор фуро. Бистен деҷа ман як фин дорам. 6 дақиқа боло. Анака шаша. Нигоҳ кунед чико мекунам. 4 мекунам, штат мекунам. Свечара 4 секунду 40 секунд дигаш монда. 4 минута 40 секунд. Иҷара 6 минут гирифтам. Яъне по прогнозе ман получается, агар и свеча 2 минута биёя инеҷа нағмабозӣ кунад, ина капит надорам ва айҷа ман 4 дақиқа боло медорам. Тамом. Яъне оно чизо ман перекрития дод омадам. Инае бологира. Лекин по идею бояд ҳам инае бигзара, ҳамш чӣ буд? Инае бигзара, ҳам инае бигзара. 6 сарда якум бор рекорд кардистам ман. Свеча гандака мебадай. ва пастараца мекунем чӣ гап шунашам мебинем. Реальный пара, реальный валюта меган, чӣ хеле меган. Тен максималкаи тен додагие инамиҷа додагие. Яъне диден рӯз 9-8 свечо бисёр несте. Максималка фромадаги дамиҷай. Лекин модамо да инаи зона торговаться кардистан, значит и стремиться мекунад ки ҳами калидор биёяд дальши. Поён рафтан смисл нест. Барои чӣ сум да инаи калидорай. Мо чанд минут гирифта будем? 6 ва 4 ба фикрам. Бале. 8 секунд, 7 секунд свеча мондаем. И 1 минута фикр кунем ки ман ай пеш 3 таига 1 минута свеча дорам. Да инаи бологим 4 та 1 минута свеча дорам. Ва 5 секунда да нигоҳ мекунем пунктҳои сделкои кардагии мона. Получается 11 пункт, 17 пункт разница, иш 8 пункт. Нормально? Живем, радуемся, ребята. Ҳозирашда минуси чанд шидем? Минуси 850. Получается. Иё нагзаран. Бо ма гуфтестам ки инаи сумо покриват кардан наметавонанд. Вообще. Ай ҳамин якташ мада прибыл додестай $337. Яъне и процент стоит нест. Проценте ки мада ози додестан стоит нест. Фикр кунем ки шумо $1 ози бестед. Мада инҷа шуморо примерно нишон метам, да, чтобы шумо бифаҳмед. $1 мемонӣ 76 цент. Правильно? Агар мо $1 ай поён бимонем ва $1 ай боло монем, дар ин ситуация мо чӣ гап мешавад? Сделкаи мо ничия мебарояд ё ки мо потеря дорем $1. Логично фикр кунед хатон. И свечамона 1 минуташ мондай. И свечамона чанд минуташ? 2 минута 25 секунд мондай. Чӣ хелиш мондай? Ҳам хелиш. Получается якум бор иё бигзаранд. Баъд дамихе верх баро боло. Ва 5 минутаро бидем. Чӣ гап шудесте 5 минутаи монда? 5 минутаи монда. Инаи калидор омад. Калидори бемаъне омад. Дар ситуация ка тамом. Вақт агар тен шавад зур мешавад, нашавад чико мекунем? 1 минут просто так банк 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 боло. Поён уже даромадан смисла нест. Чтобы инро покриват кунем, яъне 4 дақиқаи ман гирифтагӣ намераса чӣ?
6 5 4 3 2 1 1 нарасид. Хит кардем 1 минути 40 секунди мондагӣ, 1 минуту 25 секунди ва оди шумо бара мегӯянд ки яке марта ай мериёр бисёр сделка кардастӣ, барои чӣ яъне ҳамин кора кардӣ? Барои ки ман ҷома ёфтагиам, ман ҳамин чиза прекрасно медонам ки ҳозир разворот мешавад. Ман чӣ ба аеҷа буром бурам ки даже если ман агар сета нигоҳ кунед, ман ҳамин парада чанда перекрития кардам? Якта, дта, дта. Лекин ина якамаш получается 17 перекрития кардам ман. Куҷо шуд? Ина 3-14 якамаш, и дуюмаш ва инаи сеюмаш, инаи чорумаш. Правильно? Правильно шумо маро фаҳмидистед. Лекин ман аиҷа боварӣ дорам ки плюси хидмат по-любому мегирам аизона. Изона пробой кардан единственный ҳолатда метавонам бояд инеро пробит кунам. Ба тамом. Ва сари рӯз кати як чиз камтарак созай ки мақсади гап ту уже последний точка касаниеро медонӣ. Агар ҳамин ситуатсияро пробит кард, значит в дальнейшем шаги рынок, инами рынок яъне метавонад нисходящий тренд шуда рава. Мо чӣ хеле ки мебинем, ҳар як свечае ки бучдагиай тен дода бучдагиай ҳамин линия монда, яъне инами линия монда тен дода бучдагиан, тен дода пробой кардан метавонам ба зара 0, лекин вероятност камтарай. Инамҷа фаҳмад, инамҷа фаҳмад, то есть тамом. Ва дальнейшем разворот ҳар яктаи шумо логично фикр кунед ки куҷо рафта метавонад ҳамин синфи сера биёр бишинон, багӯ инами точкаро симент рехтагиам, багӯ ҳамин симента чанд қадар шикаста метавонад, меганад худаш. Ҳамон одам мегӯяд ки чанд қадар шикаста мешавад. Ва 5 секунда дар чӣ хеле ки мебинем нисходящий, яъне як свечаи мо 5 секундаи. Лесен? Як свеча 5 секундаи. Ва даҷа пробои ҳамин калидори нисходящийшо тарафи верх. Яъне ҳозир ман ай ҳаминҷа плюсома, яъне гарантированно уже гирифтам. Правильно? Ход 4 заходам карда бошам, анализи ман правильный буд, ва итоге ки ҳамин боло мерава. Лекин ман 4 заход кардам. Барои чӣ? Барои чӣ ки вақт неправильный буд. Барои ҳамон вақте ки як чиза фикраша мекунед, пас стараться кунед ки реальный фикраша кунед. Дальше мо чӣ кор мекунем? Ман барои шумо примерно нишон додам реальный парара ва отездам анализ даже нишонтон додам ки отезда чӣ хеле ки по тренду омад, по тренду сделка кардем. Барои ҳамин смисла намебинам одаме ки сделка карда натавонад спорит бесполезно. Короче, бо намекунад дар любой ситуация. Агар реальный парада нагзара, баъд мегарди мегӯӣ ки реальный пара дурӯғай, и уже гуфти гапу айб мешавад, не? ман инҷа худам ошибка кардагим, яъне зарра недромадагим. Вақта главный правильно интихоб кардан дар кораи тамом. Ва ту бояд бидонӣ дар кадом ҳолат, яъне перекрития дар дромадан дар кораи ё ки не дар ҳамин пара, валюта, криптовалюта, аксия фарқ надорад. Ту просто истини цели худа бидонӣ. Оё прогнози кардагиита дурустай ё ки нодурустай. Фаҳмо? Барои ҳамон дар бинарни опсион дар любой ҷо одами азартни вообще сон кор карда наметавонад. Азартни ба кадом маъно? Ранги бозии хиёлиш мекунанд ку боло пӯям. Ясм кор намекунем. Дар ин ҷа ту бояд полни худ эмоцияи
ором дошта бошӣ, бодроӣ ҳаловат барӣ. Ҳеҷ чизи мақсад вай нестай. Ҳамин трейдинг худаш як кори спокойнияй. Кади хеле ба азарт, ба нағмабозӣ эмоция метаром, плюс ма мегирам намешава. Ишара бояд калай ором кади сари ором кади медроӣ, торговаться мекунӣ. Ай рӯи торгови планет, яъне 10% баланста потерят кади чикор мекунӣ? Просто так макбукайу телефонай фарқ надорад. Мекишӣ, хай, давай до свиданияш мегӣ, мерава. Фаҳмо? Ина, допустим, ОТС дурғай. Чӣ ба анализи ман боло буд, чӣ ба ина болош гирифтам, ина сделка боло рафтист. Просто шумо да ина як саволи оддӣ. Просто иҷада ақл дар курай. Барои чӣ ақл дар курай? Барои ки иҷада волатилность бисёрай назар ба реальни валюта ва и смешнояй. Ман $100 мемонам, $62 прибыл мегирам. И чияй? Ина шумо мархитон бигин. И чияй инами? Ина. Получается $62 прибыл мегирам. А иҷада ма торговаться мегирам, чикор мекунам? Прибыли соз мегирам. Ба шарте ки хотя бы ма знанияи базовии технический анализа бидонам. Агар надонам, ма да ОТС-шам потерят мекунам, да реальни парашам потерят мекунам. Так что миф бисёрае. Ҳар ятайваи айқафош бидавӣ пир мешавӣ меравӣ. 107 пункт куд. ОТС меган охир он секундада месӯзона, ко бинем месӯзона ё ки не. 116 пункт кати. Гузашт. Шикарно. Ва мара рости гап ховам бурдагӣ набуд. Бароям надонистам чикор кунам. Гуфтам хайко биёед як видео барои шумо запис мекунам ва заодно мебинам рынок саҳар чӣ хел кор мекунад, чӣ ҳолатай. Ва ин инҷаро мебинем интересни ситуация шудаги. Диден? Интересни случай. Чтобы мо бинем максималка ира бояд мо таймфреймро калон кардан гирем я не. Оҳо. Ин метавонад то анамиҷаро омадан аҳам? На. Объем аби. Номи объем чӣ боша? Анами метавонад то анамо хатое ки ман модам шуморо гӯ, яъне иҷада 3 заход мекунӣ. Чтобы плюси хита бигирӣ 3 заход мекунӣ. А вақте ки мо нигоҳ кунед, аҳамият биден. Хаторо ҳозир гум мешаванд. Просто нигоҳ кунед. Читон гуфтам? Хато просто так гум мешаванд. Барои чӣ? У свеча якташ. Ине қадар вақтай, яъне 1 соатай ва ин свеча якташ 1 минутай. Фаҳмидед нака разницаро? Барои ҳамин дар 1 соат ин метавонад откат, поён, боло дода бирава, яъне ай рӯи ҳамин тренд. Ва биёед барои проба. Просто ман шуморо нишон медам ки ҷои неправилно, ҷои агар ки ҳамиҷа откат дода бирава, значит шумо ҷои неправилнатро омадаген ва восходящий тренда мо бояд ҳама вақт чикор кунем? Камтар гашта кунем. Ина чӣ хел ки свеча омадагеку, яъне ина линияда. Ай ҳамиҷа метавонед шумо спокойно 2 дақиқа боло битроен, плюсона гирифтен. Ва айни хели зоно уже под сомнение. А теперь ман шумода нишон медам чӣ хел диромадан дар корай. Штат мекунам камтарига 2 дақиқа боло медиром. Тамом. Яъне ман целма задам. Во-первых, линия восходящий трендай. Во-вторых, максимум тоинем ки дора обнаид кардан метавонам. Ва дальше чика меша? Разворот меша. Чтобы сомнения шуморо бо бисёртар бикушам, чикор мекунам? Штат доштум гуфтам як бор ҳамиҷа биёя ягон ҳамин коркардаги ман, яъне бимонам, чтобы шумо бифаҳмед ман чиро дар назар дорам. Яъне ман худам ай ҷои нитодро омадам, сделкаи ма сӯхт. Иҷа айби ман ё айби ОТС? Фикр кунем. Хела фикр кунем.
ба дараҷаи олиш фикр кунед. Единственный факт даи даран вақтай. Вақт. Оё прогнози ту пунктҳое ки мақсади гапи шуданаш мумкин да ҳами дарун вақти ту мераса ҳамон чизда ё ки не. Инам яй смислш. Дига ягон чи нестай. Гапое ки ман 600 сол пеш мегуфтам просто так. Ман гапоро запис намекардам да. Ман намедонистам ки хеле рӯзода меғалтем мо. Барои ҳамон ҳозир видеоро тамошо кунед, просто истироҳат кунед ва дани время мо $1300 плюс даем. Реально сумми зурой. Ва фарқият ҳамаш моро дар лицои хито нишон додам. Ки аз ҷои нитодро омадам. Ина результатиш чӣ шуд? Баъд мегардам мегум отез дуруға 151 пунктати нагзашт. Ва ина изделка мунози нигоҳ мекунем. 126 пунктати гузашт. Чикор кунам ман бо чӣ хел нишон батам ман. Биёед ценаи отез медроем. Разворот айҷа плюс мона гирифта будем ва дар инами байн ягон зоти одамат надаро. Трейдере ки даже маънои хати хича намефаҳма дар ҷо мондестай, ӯ трейдер нестай. Так что барои ҳамин биёед ман хаб кунам вақто ки сарам вайрон мешавад. Инам хеле зонода надроен. Ягон хатча пахча намонен. Цел. Яъне либо локальный точка. Ина не локальный точка, либо локальный сопротивление. Яъне инами дезона тамом. Ва инаи ситуация уже шумо ҳисоб кунед ки чанд пункта пропускат кардестен. Вақте ки айҷа даромаден, шумо фикр кунед ки чанд пункта пропускат кардестен. Фаҳмо? Ва чикор кунем мо? $1300 кор кардем. Видео намедонам чанд минутаге. Рости гап уже непонятно. Ва биёед ман шумода ягон маҳорати дига нишон метавем. Хаягане. Мо, например, реальный пара дорем. Правильно? Охи ира би смешное, охи и чияй. Реальный пара доштем мо. Чанд минута сделка кардем? 5 минута. Правильно? Максимум ма метавонам обновить кардам. Метавона. Яъне не калидор омада назар дорам. Инҷорам метавона. Ва диапазони локальная цена часто обновить кардаги ҳамин калидорай. Инаи калидорай. Ина бо ина. Максимал каш. Дани ҳолата. Ва мо инами чиза комона. Гуфтия подписчик чӯбча комона дар ҳаминҷо мемонем. Ва инаи тен. Яъне пунктай. Фаҳмо? Ва рафтем. ҳозир ман даже дар ҳаминҷо шуморо пастараца мекунам. Нишон батам. 1 дақиқа болош гирифтем. Пункта пропускат кардем. Чӣ хеле ки дар ОТС ошибкаро нишон додам, дар инҷарам ҳамон ситуация. 1 дақиқаи мо тен шуда метавона. Мақсади гап случайным образом 1 дақиқа бояд бираса. Лекин ман бо якборига такрор мекунам. Инами калидора шумо вообще пропускат накунед. Инами зонара. Фаҳмо? Боло мераваи. Лекин мо вақта барои чӣ зиёд мегирем ки в случае не по нашей планке если работает, чтобы мы могли зайти на перекрытие. Понял? Так что ина. Бо чӣ бифаҳмонамтон? Намедонам. 2 дақиқашам нигоҳ мекунем. Тен. 2 дақиқада более-менее ясный тарай. Яъне иҷада уже свеча бисёрай. Ва бо плюси худмон гирифтем. Ман агар то бегара хати шумо сделка кунам, бовар кунед ки ман фақат плюс мегирам, минус намегирам. Ҳам ОТС шуда, ҳам бе ОТС шуда. Любой ҷо шуда. Хоб рафтагӣ нестам просто. Ва дар инҷа чӣ гап шуд?
также багуфти и пробуйшт. Правильно? Пробуйшт 1 минутада уже чи гадесабад? 1 минутада уже 1 соат точнее тейн пайдуш дисай кам тейн пайдуш дисай откат яны. Вайже боковое накопление рафтагайчи хлики мы видим. Ай боло поян тейнш дисай уже иджа и линия моро пробуй карт ва свечора дисай тенкати буч дисай кай 1 дақиқа боло медроим. Ина яъне локальные точкае ки цена ая Микелдорф омодаги нест. Ман инҷа 1 дақиқа ҷудо омадам тарафи осмон. Правильно? Анами единственный момент ҳар як инсон бояд инами пӯстои калидор аз значенияша бидона ки дар инҷа вообще абсолютно ягон кас торговаться накардестай. Вас хотите тренинг барои чӣ мешавад? Барои чӣ ки дар ҳамин линия яъне торговаться харид фурӯш дар ҳамин дрон рафтистай яъне айне зонода нестай сум вообще вуҷуд надора. Фаҳмо? Ина отеист. Отеист меган намегзара гӯ пробит мекунам меган чӣ мекунам меган даже намедонам хата дар ҷо бимонад ба чашмахон мехонанд. бачаҳо видео дуру дароз шуд. Хай торговая сессия буд, нишонтон додам. Может быть маъқултон шуд, может быть нашуд. Знания ҳама чизи важный. Дар ҳамин дрони бинарный аукцион як борга такрор мекунам. Технический базовый анализ басай дига ягон чӣ дар кор нестаи шумода. Ва чӣ хеле ки такрор мекунам дар инҷа одаме ки эмоция одаме ки азартни игрокаи сум 1 копейк кор намекунад. Ход дар реальни валюташ, ход дар ОТС, ход дар демошот ҳам боша. Фаҳмо? Дар инҷа сари ором катӣ медроӣ, яъне ту бояд эмоцият вообще набоша ва хеле дар торговый план месозӣ. Дар як рӯз чанд бор медроӣ, чандта сделка мекунӣ, дуюм очередь риск намемонӣ, ай депозити доштагид ва сеюм очередь time money management соблюдат мекунӣ. Яъне ту чанд соати холита дар ҳамин дрони трейдинг яъне изучения ҳамин чизда сарф кардан дар тайёрӣ. Ин маъноеро надорад бесконечный ту бидрои сделка кунӣ. Не. Яъне мо бояд коре кунем қати психологияи худмон разбор кунем. Фаҳмо? Ба соҳиби сум мешавем. Насиб иншалло имрӯз чӣ хеле ки дидем 4679 ҳай ман $5000 снимат мекунам ва телеграм каналда мепартам. Обод бошен, зинда бошен. Соат 5:37 сар бошава ҳозир мепартам, нашава обед мехезам, видеоро мепартам мебинед. Аз шумо лайк ва поддержка дар паноҳи Аллоҳ бошед.